ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯦꯁꯇꯤꯒꯤ MLA ꯊꯣꯡꯉꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Am-Istv ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ AC ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯦꯁꯇꯤꯒꯤ MLA ꯊꯣꯡꯉꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯦꯁꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯧꯀꯣꯜ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯇ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯅꯕ MLAꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄꯝꯞ ꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤ MLA ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯤꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄꯝꯞ ꯁꯦꯠ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ MLAꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯅ MLA ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯇꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯝꯞ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MLA ꯊꯣꯡꯉꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ MLA ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯖꯣꯞ ꯈꯔꯒꯤꯇ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯈꯤꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯅ AC ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯥꯏꯗꯅ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯪꯒꯣꯏꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯕꯨ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯒꯗꯒꯦꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯧꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯆꯠꯊꯣꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ꯫ ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃꯅ MLAꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯝꯞ ꯑꯁꯤꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯇꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯧꯀꯣꯜꯒꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ MLAꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯛꯑꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯧ ꯁꯥꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯂꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯣꯏ ꯉꯝꯗꯕꯣꯏ ꯂꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ, ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯂꯧ ꯁꯦꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯗ ꯀꯪꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯋꯥꯔꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ MLAꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ MLAꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯟꯇꯣꯞꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ Network in Action NIA North East Indiana Community Service Project oina leptana chathagadaba miyamgi tengbang oina Together for a Healthy Community haina thimda ahanba oina CMO Bisnupurga khutsamnaduna nomagi oiba lemna layingbagi kem ama Moirang Estigi manung chana leiba thogliba irang asiga mari lenana irang asina maram oiraga lanjelakpa internally displaced persons singna leiriba kwakta sandong relief camp ta pangthokre NIA gi Manager Sales and Operation North East India Delhi NCR Robert Lorembamna NIA na India operation da ahanba oina North East ki oina Imphal chapter launch toraba matung company asida yauriba entrepreneurs singi corporate social responsibility gi serukam oina health camp asi company gi share amade individual oina contribute tongnaraga CMO Bisnupurgi matenga loinana CM na tongan department singi doctor team tharaktuna medicine, gynecologist, pediatric, dermatology, clinical psychologist amade blood sugar test chingba kayagi khudong chaba kem asida pibada natana NIA gi maikaidigi hidak langthak da chingba singsu lemna pikhe maru oina IDP singi awat palei riba singda kharadang oirabasu menkhatpada mateng oigani khanduna pangthokpani NIA gi corporate service responsibility ki makhada Manipur gi mafam kayada maroina awaba taraba miyam amade orphan home natraga old age home chingba mafam kayada community service program asi leptana chathanaba pandam thamle haike relief camp sinda akoina khwaida hena masing khara yamba mafam amasu khanjaraga moirangi manungda leiba akhoi santhong community relief camp ari relief camp asida akhoi 412 inmates sida akhoi angam khara corporate sida company sida gi akoina ama contribution tawnaraga company side gi su khara contribution taw matungda akoina hidak langthak amadi hariba ngasi gi medical camp se akhoi Bishanpur gi CMO ga associate tawraga sinjabane sigi matungda atopa health camp nataba atopa makhal gi community service project atopa orphanage ni khangde then environment friendly ni khangde makhal gi CSR adum akoi lawagi dum pandam laijai
lamdam asigi sothana leiriba imung humfuda chana thaknaba polam mateng pangkre USA da based oba investment company ama oiriba marketing services quality MSQ gi senthang makhada MSQ Manipuna awana taraba sothana leiriba imung humfuda chana thaknaba polam sing tengbangkre thangmaiban maisnam lekai deleba MSQ Manipur gi office da pangthokpa thoram atuda company asigi senior associate Laisram Manimalana lamdam asida sothana leiriba imung singda mateng khara pangning badagi company asigi mathak thongba singda haizabada yabirakuna ngasigi tengbang polam ase yenthokpagi mathakta makoigi chatok chasin gi damak miyoi amamamda apik percent fam oina lupa chama su pibani english ingini tara tarukta USA da lingkhat ki ba company ase hauki ba chahi english ni kunmari gi December thada India da lakhibani company asigi maru oiba thabak thoram singdi malem gi oina leiriba maming leiraba branded products singbu promote tobani leibaga sigi oina miyoi lakh tara romda marketing gi khudong chaba piriba company asina lakadoriba chahi english ni kuntra fawbiki manungda leibaga sida leiriba sotharaba imung amade miyoi kaya gi yumthom khudimak basic income leihanbeki pantam thamle ngasi gi asigumlaba makha tanasu company asigi maikaidigi charity sinduna leitalaira singbu lepa leitana mateng pangkhigani haina haikhe क्यू है मार्केटिंग सर्विसेस एंड क्वालिटी है खंगनेबा मेस क्यू जे अखोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कंपनी सिगी मखा से अखोइना तौजरीब थबक से अखोइना सौ ब्रांड एडिडास हाइरो पुमा हाइरो अदुगुम मयाम सिगी एडवर्टाइजमेंट से अखोइना प्रोमोट तौबने ब्रांड सिगी ngasi je company sida aina awanang kitang khudong chadaba family sida aina mating kitang angamba tawjage hairubada company sina asangba khra singje pibiraga aingonda charity ase mayam sida ngamjaba seng Hawaii aduga thau amadi thum masi pibiro haina company sina takbiro kodegi aina ngasi company sigi saruk ama oina hairiba singa se ai ngasi si pijan nabagi damak thorum ase sinjabane Hungary gi Nirsek region da tha asigi kunmathoi fawba pangthokadaba tarasuba Nirsek Cultural Folk Dance Festival da India gi mahut sinduna seruk yagadaba Manipur University of Culture ge cultural team Rashtrahit Sarbopari Sangathan RSS na New Delhi dagi lamthakre Sangathan asina sinduna lamthabagi thoramadu New Delhi gi Birti Kendrazit Mark da leiba Manipur Bhavan da pangthokhi thoramadu da saknairaba spiritual guru amade aiba Archaya Lokesh Muni Manipur gi ningthau amade Rajya Sabha ki MP Lesemba Sana Jauba RSS Sigi President Sohan Giri Amade Patron Member Indrajit Moirangthim Sarukya Khe Thara Maduga Mari Lenana Spiritual Guru Archaya Lokesh Muni Amade MP Lesemba Sana Jaubna Chaukraba India Laipa ki mahut sinduna Manipur na Sarukya ba fangba asi Chauthok Chaningai ni Haina Sarukya riba Manipur Culture University ki kangu adubu pukning thawat khe भारत के पहले विश्व शांति केंद्र में कार्यक्रम थे, अहिंसा विश्व भारती के कुछ कार्यक्रम थे, अलग अलग स्कूलों में कार्यक्रम थे, पर जब मणिपुर की बात आई, क्योंकि मणिपुर को लेकर के पूरे देश में एक चर्चा भी है, चिंता भी है, उस बीच में जब इतनी बड़ी खुशी की खबर कि हमारे देश भर के 1116 यूनिवर्सिटियों में मणिपुर का सांस्कृतिक विश्वविद्यालय पिछले 3 सालों से लगातार वो विजय प्राप्त कर रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने तत्काल इनका निमंत्रण हमारे सोहनगिरी जी का स्वीकार किया, हमारे रजिस्ट्रार साहब का निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पुणे में सभी विद्यार्थियों को एक संत होने के नाते साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अग्रिम भावी जीवन में भी इसी तरह से आप बुलंदियों को छुए, सफलता को छुए और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। पावगी मरक थना तेम ब्रेक मता लोंमिना से मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिब खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada! Hindi magkigano. Alam mo tamo, sige yung say, next time, tinacheksin na lang sila katamang kabanine. Dada lang si, juhar habag ang takidarbo. Asum na, mayam na machalibog na option lugum. Basige yung masilog, asuyangan ko kadabatagi, next time, tinacheli. Next time, juhar habag yung matok na nabasimani. Zarmal mo isi na mana, concrete katok na tinabamatanda, kapang ang magpihena hinggal adli. TMT, strength is in the quick. Honglagli ba punsigi lambi sida aray ba chaba yaba makai sasinari
aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sashiliba singduna adom gi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakta amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Break imatung taram nokchari pau makata na pizari. Sanga amadi mahai marong singda khaknatana miyoi badasu yamna sokhanba mahu senba napi makhalama oiriba parthenium ki matangda farmer singbo wakhal taminanaba jayolama chubna August 19 fawba chathagadaba parthenium awareness week KVK Thobal campus da haukhre Krishi Vigyan Kendra Thobal sinduna chathagadoriba campaign hawdokpaki thoramda KVK Thobal gi head and senior scientist Dr. Jasma Rani Sarangthem staff sing amade line department ki official kayana sarukyaki Thauramga Mari Lenana KVK Thobagi SMS Plant Protection Longzam Boris Amadi KVK Thobagi Farm Manager Dr. W. Jiten Singh na wafam kaya thamki Loinana demonstration to utki Parthenium Hydroforest ki integrated management gi warol sing yauba leaflet singsu serugyaki ba farmer kunmarida yenthoki Kickboxing masana gi matang da Manipur da chay na bakaya laibadagi sanaroi kaya gi punsi mangba yabagi phibam da laglibasi thoktanaba sanaroi sing amadi mama mapa oiba singna Wako India Kickboxing Federation Ministry of Youth Affairs Government of India amadi IOC na recognized toraba United Association of Kickboxing Organization Manipur gi lamsing makhada sanahan biyo haire hiramasi gi matang da Manipur Press Club ta pangthok pa pau gi mifam da United Association of Kickboxing Organization Manipur Secretary L. Bedikna United Association of Kickboxing Organization Manipuna thokliba wathok singasi thoktanaba KAM ga punsinnaba matam kuina ngaiduna lakpani adubu ngasi fawba ngairakpana sanaroi singda hena mangba nuaitaba kaya thoktanaba tangai fadana ngasi miyamda sanaroi singi khalaga khanghanbani KAM asi Ministry of Youth Affairs Government of India ga sakhangdaba National Kickboxing Federation NG non government haidiba federation asiga chatminaduna KAM S Umakanta na sanaroi singbo business oina onthokpagi thawong kaya chathaduna lagli haira maral sikhe Manipur kickboxing players sing amadi parents guardians sing da icha isu sing kickboxing masana sida thawai yauna sanhaning ba leiragadi United Association Kickboxing Organization Manipur ukom asigi miyeng makhada sanan biyo haina khanganjari maramdi ukom United Association Kickboxing Organization Manipur asi Wako India Kickboxing Federation na Federation da recognized by Ministry of Youth Affairs Government of India amadi International Olympic Committee na recognized torba body amani hariba body asiga United Association Kickboxing Organization Manipur asiga hojikchu chadmi dana duna adumak leiri haina mayam yamda amadi Manipuri players sing da khanganjari KAM ki sanaroi oiramba English ngani kun mathoida Goa ki Mapusada pangthokiba National Championship ta Manipur ki sanaroi sing sanahandre haina social media da viral ohenkiba sanaroi sapam devana matam aduda sanahandre haikibadu KAM asi Ministry of Youth Affairs Government of India na sakhang dabadagi oibani haiba khanglakpadagi United Association of Kickboxing Organization Manipur da changduna sanaba haubadagi jahi asigi November ki tang kun mathoidagi kuntra fawba Abu Dhabi Bangkok ta pangthokadoriba World Senior and Master Kickboxing Championship ta sarugyagadori haike Chumba lambi sida sanaroi tung da hori ba sanaroi singa chatpiu habdi kanadaba sena business ki oina tawba game mayam tawri ba singida chatpi dana ba jo aina hai ma'am famni komo na krum dana hajari sengna ojama kan tawgi toji kam tawri ba se yam na soire hai ba jam jo side gi thamjari maramdi si yam phatte samaina tawbigano haina jo thamjari asengba youth affair na affiliation tawba asengba body du da ma'am angang jing tung da hori ba ai khaktana da ai jo sanaroi mani tung da hori ba sanaroi singchu adumba sengba lambi du da pubiu hai ba sing da aina thamjari Makataba sanabaki pawda ikoi senior sports journalist Boyai Ningthauzamdagi lobirase All India Football Federation gi meng makhada tha sigi tang kundagi kunthra phauba Assam gi Zorata state 13 na grumari thongna khaidokna pangthokadoriba
सबजुनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप सरुक यारुगदबा मणिपुर की सानरोमदी ऑफिशियल सिंगना सिजनगदबा यूनिफॉर्म सिंग यंतोपगी थौरम लमलोंग थोंगखोंगदा लैबा आर्टिफिशियल टब ग्राउंड पांगथोखरे थौरम मसीदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी एल ज्योति मोइरोय ट्रेजरर सीआई चेतन चंद्र असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बाबू सिंह अमदी अतई एसोसिएशन की मरुइबा थौमी सिंगसु सरुक याखी डिफेंडिंग चैंपियन मणिपुर ग्रुप बी दा दिल्ली तमिलनाडु अमदी असम गा तमिनरी मणिपुर की अहानबा मैच था सिगी तांग कुनमाथोइदा असम गा सानगने अनिसुबा मैच था सिगी तांग कुलुमदोइदा तमिलनाडु गा अमदी अहुमसुबा अरोइबा लीग मैच था सिगी तांग कुनमंगादा दिल्ली गा सानगने इरोम प्रेमेश्वरीना मणिपुर टीम की हेड कोच मैस्नाम रीमाना टीम मैनेजर सुशीला अयेकपमना असिस्टेंट कोच अमदी एन जिनाना फिजोइना मणिपुर टीम लुसिंगली पांगथोकदोरिबा चैंपियनशिप असिदा सरुक यागदोरिबा मणिपुर की सानरोइसिंगी परफॉर्मेंस सिंगी मतंगदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी एल ज्योति मोइरोइना नेटवर्क असिगा अखननुनबदा फोंदोरखिबदा सब जूनियर गर्ल्स तयवांग के चैंपियनशिप यावनबा मणिपुर की टीम सेम साबा लोइदुना तारीख 9 गुवाहाटी हो फ्लाइट नचलनी नेशनल सब जूनियर से हानदी फुलअप नेशनल की ओइबा स्टेट की ओइबा तरोमनी टायर 1 टायर 2 ना खादोकपदगी हौजिक मणिपुर ना चैंपियन से तरुलक ओइरे अनिना रनर्स अप नि लास्ट ईयर सो अखोय चैंपियन नि हनकी टीम सो अखोय याम फजना सेम सादना तौबलिना अखोयना चैंपियन ओइगनी हाइबिग एसा चावना ले प्लेयर सो लोइनबा फिट ओय कोच अनि थाजनदना खोतना टेक्निकल कांगोना यामकना होनरी सब जूनियर टीम से चैंपियन छोइना ओइगनी हाइबिग आसादा अम्फागी सिटीजन ऑफिस दा कैंप तोरगा थंबनी जेक हायेंग जना अखोयगी कैंप फायर तौगनी मोय टाइटरागन पांडा यापोट लागा चकनी बसाई थामिबना कैसामथोंग एफसी बु माइटिबो पीदुना RKFDS तरुक सुबह संगाई ट्रॉफी वेटरन फुटबॉल चैंपियनशिप की चैंपियन ओइख्रे RK पर्सन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड स्पॉन्सर तौरगा यूनाइटेड वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन मणिपुर न सिंधुना ममांग थागी मे तांग 29 की टीम 35 ग्रुप मरी थोंगना खाइदुक्तुना पामयाल ग्राउंड पासवाइद चथरखिबा RKFDS तरुक सुबह संगाई ट्रॉफी वेटरन फुटबॉल चैंपियनशिप ngasi लोइसनख्रे लोइसनबगी थौरमदा MLA थोंगाम शांति यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स की डायरेक्टर मयंगबम भेटो फिशरीज की डायरेक्टर तखेलंबम फुलेन सोशल एक्टिविस्ट रुसेल हैसनाम RK पर्सन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अमदी चैंपियनशिप असि की स्पॉन्सर RK रामेश्वर अमदी यूनाइटेड वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन मणिपुर की डोनर अमदी मैनेजिंग डायरेक्टर nganगom ब्रजकुमार ना थौरमपु सिंह ओइखे सथरखिबा चैंपियनशिप असि की ngasi sanakhiba अरोइबा मैच दा बसाई थामैबन्ना कैसामथोंग FC बु गोल अनि अमदा माइटिबो पीदुना चैंपियन ओइखिबने बसाई थामैबन की माइ पाखिबगी गोल अनि अदु ज्ञान मयोन अमदी खुमनै ngam कोमना सनखी मैच असिदा माइटिखिबा कैसामथोंग FC गे मतंगरबा गोल अदुना उमाकांतना सनखी पांगथोखिबा चैंपियनशिप असि की बेस्ट प्लेयर ना बसाई थामैबन की ज्ञान मयोना ताख्रे हाईएस्ट स्कोरर ना बसाई थामैबन की एस शांति एसोसिएशन असिगी एस लुकेश्वर ना बेस्ट गोलकीपर एसोसिएशन असिगी KS बोनामालीना बेस्ट डिफेंडर अमदी M बिमोल साना बेस्ट मिडफील्डर ताखी सही यांखैमंगा मथकी बेस्ट प्लेयर ना बसाई थामैबन की सानरोय राजेन खान गांबना ताख्रे चैंपियनशिप असिगी चैंपियन ओइखिबा बसाई थामैबनदा ट्रॉफी ग लोइनना लुपा लाख अमामदी रनर्स अप ताखिबा कैसामथोंग FC दा ट्रॉफी ग लोइनना सेलोइना लुपा लिसिंग यांखै पीदुना पोंगिंग थगतखि अमरोमदा चैंपियनशिप असिगी ngasi sanakhiba ahumsuba पोजीशन की मैच दा फ्लाम इम्फाल ना UBS से लिलोंग चजिंगबु गोल अनि सिनोदा माइटिबु पीदुना ahumsuba पोजीशन ताख्रे फ्लाम इम्फाल की माइ पाखिबगी गोल अनि अदु जोय कबुयमदी रोहन ना सनखी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेंग मखादा था सिगी तांग तरहमदुइदगी गुजरात की अहमदाबाद चथरिबा 34 सुबह सेनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप की नुपा की डाइविंग की मीटर 3 की स्प्रिंग बोर्ड सरुक यारिबा मणिपुर की डाइवर एल डिक्सन ना पॉइंट चनी यांखै हुमदई दशमिक हुमफुमंगा स्कोर तौदुना ब्रॉन्ज मेडल लौरे कंपटीशन असिदा सर्विसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB की ड्राइवर सतीश कुमार ना पॉइंट सहम सुमना अहुम दशमिक निपान मंगा स्कोर तौदुना गोल्ड मेडल लौखी यूनिट असिदा सरुक यारिबा मणिपुर की ड्राइवर हेमाम लंदन ना पॉइंट चनी हुमपुतरा तरुका दशमिक मापन मंगा स्कोर तौदुना सिल्वर मेडल लौखी
आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेना साई STC इम्फाल सिंधुना हर तिरंगा की रैली साई STC इम्फाल की सेंटर इंचार्ज माइभम रमनी की मेंग मखादा पांगथोक्रे रैली असिदा साई STC इम्फाल की कोचेस स्टाफ अमदी इनमेट सिंगसु सरुक याखी लोइशिलकपदा मरोइबा पाउ मुखना पिजरी लौमी सिंगिदमक अवाटपा लेतनबा होटनादुना मतेंग पांगनबा महक लेंगदना लेरी हाइना मोइरांग एसिगे MLA थोंगाम शांतिना हाइख्रे हौजिक फाउबी कोइना Am-Istv संदोकचबा मणिपुरी पाउ मतांगसदा लोइजरे मिरेंग ताबिरिबा पुमनमपु अमुगना खुरुमजरे।